Anya laki din! Asino ngay mo ti ibutos mo a mayor inton umay apa nagbubutos, kumare? Ha? Ay, katisigod ang mayor ko ni Leo Ferdinand. Huh? Awan lang arod na aramidan nandito ili tayo, isunat tat ibutos ma. Kasano nga ibagam nga awan, kat ado mo tinaaramidan na. Ha? Saan nga umdas para kanyak dagiti chip an aramidan na? Iso adyak kayak nga ibutos. Anya? Hay, sapay la kuma, tati manok ko ti mga bak kumare. Saan ati mayor mo anagalas ti ugali na? Sa lakon di tulong no umadaning ti panagbubutos. Uy, anya ka din na itang ibagbagam. Ang mga no adama kangag, nakababain adi kumare. Anya nakababain kat pudno mo ti bagbagak. Oray pa'y adda makangag, tapudno mo anya lakit din aya. Anya? Among ngay lakay, di na magkukin ni Aiza no asino ti ibutos na inton umay nga eleksyon. Ha? Nakunana at iibutos na kat tisigod latta ka no amayor. Ket anya kumangay, no isulat na ti ibutos na, sungarod ti kaya namay. Oho! No siyak laang amaysa, diyak kayat nga ibutos na di amayor. Awan lang aruden tinaramidan na dito ili tayo, isukit din ti ibutbutos na. Anya? Intun kwan, i-unfriend ko. Anya ka din dito nga ibagbagam si kapasing? Diyak ngamin kayat tigayim akas kan kwa na. Sa balikit din ti mapan na ibutbutos. Apay siga, asino nga min ayat ibutos mo? Ay kit ni Conrado Iso ti ibutos ko amayor. Gaputa amok nga iso ti makatulong dito ili tayo. Nang runa kada tayo marigrigat. Mawatam, rumyaw. Ay napasing aya. Apay mo't nga impos mo iti Facebook ani Conrado ti ibutos mo amayaw. Kasla saan ka nga agpampano no? Nakababain dito ang inaramid mo. Anya ko mati nakababain iti inaramid ko. Kat impos ko laang mat. Iso nga rod ti kayat ko nga ibutos. Dipos ko. Anya lakit din aya. Nya ka mo't pasing. Ay, jak ammo no nya klase ti panagpampanuno tadaging ka. Dino kayat mo, ipos mo mat no asino ti mayor mo. No asino man ti kayat mo nga ibutos, saanen anas kan nga ipos mo. Anya lang ti maibaga dagiti tattao makakita. Sapay nakapublic dagiti popos mo. Ay, awan man ti bibiyang ko, uray makita da. Was me taki, you know. Ay na, pasing. Nasayat man ta naggranata dito Teresena. Ha? Pangaasim ko mamat. Ta, dilitin timpos mo iti Facebook. Nakababay na di day chay. Ha? Anya ka din day tanga ibagbagam si ka bakla. Di ko na, timpos mo iti Facebook, ani Conrado ti potos mo amayor. Ha? San ko mamat akasta No, sino ti botos mo? Saan na naskan nga ipos mo pay? Anya ko mangay matibibiyang mo no impose ko. Dino kayat mo kat i-post mo mat no asino ti mayor nga ibutos mo. Saan at i-post ko ti pakibibiyangam. Anya? Unay kan, kunaklakit din no anyat ibagam. Hay, di ta ka manlangan. Man nakibiyang kaunay. Anya lakit din aya. Anya? Kasta tiinsungbat na kan ka ni Pasing Mare? Wen kumare. Ay na. Naimbaglaan yan. Ta nakapagtipernak. Tano saan? Ang mga no pinagsasawak at insagunot ko pa. Ay, nagalas at talaga ti ugali na dayjay a Pasing. Ay wen. Unprofessional pa higit di ta ipupos na pa yan iti Facebook. No sino ti botos na amayor. Wan nga rod. Uray nala inaganan no asino ti ibutos na. Ay, ti awanan ba in a babae. Di lagpain mat ni Pasing. Di latang agulimek. No sino ti botos na saanan anas kan nga ipos na. Day ta nga rod.
Ngam saan namot apan panunutan dayta. Noan niya aditi pinanunot na ipos na latan. Di na panunutan dagiti tattao ang makabasa. Saan na nakaskas daw, mare? Tatalagamat nga on panunot na. Napansay ti dapan na. Anya laki, di na ya. Nakababay, hindi ka sa aramid mo, pasing. Apay manan aya, kasangsangpet mo pa ilaang, ngam agong ungot ka manan. Amom ka de. Amin na masabat ko. Ibagada akaslasaan ka kanong agpampanunot. Anya, Pangaasim man ngamin. Tasarda nga mo dahi ta panagpopos mo iti Facebook no sino ti butos mo. ha? Siyak nga sawam ti mababain. Iti kasang aramidam. Anya kalakit din aya Romeo. Anyat bibiyang dangamin aya, no i-post ko ti kayat ko nga ibutos. Kat i-post damat ati kayat da. Anya, takas tapay lang ti panagsungsungbat mo. Anya ka matan? Ulita, awan ti bibiyang ko kadagiti taktao nga agong ungat gapo iti post ko. Basta siya, ni Conrado ti mayor ko, inchende. Apay nga agpay sumot dahi a babae. Masapul na nga i-post iti Facebook no asino ti mayor na. Ay, wan nga ron na. Sapay ulit-ulitan lang ipos. Una yun aya. Di lalat nga agtaltal na no asino ti ibutos na a mayor. Diyak man mo, nanyat pampanunutan na. Nubagaan mat ngamin, kat bariban di sungbat na. Sakit, si kapay ti dakas. Una yun ni Paseng. Masabat kong tulaang tabagkaakman. Ay na, saan na? Amang nga, numahay blood kayo laang. Nusungbatan na kayo ti sana nasayaan. Ha? Amuyo mo ti pa nagsungsungbat na dadya babae. Pasig a nonsense, makapasar laang. Lakit di pagarupan, nga uray gayam da kayo kat agong ungat itilik-liko da. Ha? Unay kay matan. Paseng, sa anak mo't nga agong unget kat. Makisarsaritakan ka iti nasayaat. Palpalagipan ka laang asaan anasaya at yar aramidang. Anya, No asino man ti ibutos mo a mayor, mabalin latamot nga gulimak ka. Saan na masapul pa nga ipus mo iti Facebook saan aya? ay manakibiyang kayo launay abakot. Kayat ko nga raw, apay ngamin aya. Aniya? Ha? Maasarak at talagan. Inton kwan, i-post ko lang arod amin dagiti kayat ko nga ibutos. Saan laang amayor? Ay unay kan? Ay, jakon amuno niya't ibagakan ka. Di ta ka man laangan, makapahay blood ka akasarsarita. Kung nagtumot ka, mahay blood kayo laang. No ni Pasing, di ka sarasarita yun. O nga raw, ay makapahay blood at talaga. Iso baybayan tayo lahat tanana. No kuna nang ipos na amin, dagiti kandidato nga ibotos na. Ipos na lahat na, ha? Tinaawan kiti ti panunot na. Awan na talaga ti panunot na dayjay. Talaga kasi ti ugali na sipod pay. Iso asan anakaskas daw. Ay, Iso nga inton sumaron ang masabat yo. Baybayaan nyo lahat tanana. Ama nga, no matuluyan kayo laang. Gapo iti pa nag-high blood yo ken kuana. Manulaangan nga aldaw ti urayon, panagbubutusan. Kahit anya ko man pa nagbubutusan. Mapan mo manan iwaragawag. Ani Conrado ti butos mo, kasta ka dek. Ha?
Baliwam man dahit ang ugalim si kapasing. Amirisa man ang bag. Nakababain ka iti dahit ang aramidam. Anya? Anya lang nga itirupam. Numasabat mo tisigod amayo. Kat, anya nga'y kumatirupa. Kat pasinglat ta, No. Kan maysa, anya kumatibibiyang ko kan kwa na, ha? Masiguradok mat asaan nga iso ti mga abak. Anya. Masiguradok ani Conrado amayor ko ti mga abak ita, ha? Awan mo't laang aramidan na tadyas ti amayor ita. Saan na nga amog ti tumulong kadagiti umili? Papogi laang ti amuna amayor. Pasing! Katun mag, ha? Mabagtitak manen takitaan na. I-post ko manen iti Facebook ko naktumag. Anya lakit din, aya! Nangabak mo't lang tisigot a mayor. Yahoo! Wag nga raw, day. Nabanglo pa lang kami ni Sir Leo ka. So nga, isulat natin na nga bak amayor dito'y ilit hayaw. Wan nga rod. Ay, naimbaglaan tayo sa tinangabak, kumare. Nana. Nakaragrag sa ka. Kaputay sumanan tinangabak. Ay, uray sakmat Damag ko nga agselebrar ka no ijay gym inton bigat. kasta aya. Ay, kat mapantayo Istomak progress ko naman. Aywan sigurado nga ado ti makan ijay. Mapantayo. Oh, itaman pa nakaululimag ka dita suli paseng. Di nakman kasarsarita si Kalakay. Anya. Siguro, pampanunutom tinaabak amayor mo, anya. Kunak matkan ka asanak kasarsarita! Apay aya, asaan ka makauawat! Anya. Amom lang arudan ang nasa tinakam ko, ngam kastapay lang tibagbagam. Kaya't mun samot apatayabak day tabanga-bangam, Anya. Pasinga ya. Duday ta panagong ungot mo, kat nagrubwat kan, tamapang kay JJ, tamapan ka makipangan, dinasaya at kuma. Asino ti agpakan iyay? Yes. Asino ba'y gumangay, kitisigot ang mayor adi. Anya, agpakan gayam ni Mayor Leo ita. Wen, nauwan babain mo, ingka makipangan. Apay nga ada ka dito nagpapaikid, kumare. Kwa kumare, kasla mababainak ngamin. Anya? Taapay kumamot mabain ka. Kwa, awan lang. Ay na, umay kakit din ta mapanta ijay. Agtugaw ta. Saan ka ada ka dito yung agpapaigid? Ala, si Kalatan kumare, mababainak ka talaga. Anya? Makitak ngamin kat siyak ti turong ti mata dagiti tattao. Marunronawak itibain ko. Ay saan Mangan tayo pa'y adi kumare. Ado ti sagana da. Among kumare, napansin kay di kalman. Agpapaigid kay Jem. Ha? Siguro, mababain ka niya. Kaputa si katigit kita na itinataon niya. Anya? Daita ti maganab mo. Ha? Adda pa ilang aming tirupa mga imay di kalman. Talagang awan mo babain mo niya. Unay mo tunday ta pa nagsasaom si kabakla. Ay na, sa anak ngagsaw iti kastoy, no saan akas jay tinararamid mo. Nagpupus ka iti tiltila, nga oray mula inaganan ti kandidato nga ibotos mo. Sa ita, nagpuskul ti rupa nga imay nakipangan. Anya? No nagalalamot iti kinapuskul ti rupam, salbag ka, makaparurod ka.
Adan iwaras ni Mayor nga ayuda itaalawas, kumare. Wan ka no, kumare. Isu mo tinangag ko pagsasaritaan da, dagiti marites apadata. Ay na, sapay la kumangarot tapod no ita na damag mo. Ay, wan nga rod, kumare. Sapay la kumatapod no. Ha, no bilang lang tapod no, nagpuskol ti ropa ni Pasing, no bilang taumay ijay, pakawan niya. Ay, wan nakababain adya talaga. Nang runa no ni Mayor mismo ti mangiwaras iti ayuda. Ay, sakman ti mababain ka po itaramid niya. Kita man lang idi na minsan iti Jim. Agpapaigid ka po iti bain na. Marunrunaw ka no iti bain. Amo na yamot ang bain na ijay. Kat no agdabain na, apay pailaan na imay tidang nga. Hay, apo! Anya lakit din na yan ni Pasing! Lakay, pudno nga tatimang mangag ko adamag. Kanya man detan langag dagiti babasit alapayag mo. Adda ka no ti iwaras ni Mayor nga ayuda ita alawas. Ay, jak amo no pudno dayta. Ha? Gat no bilang man ta pudno. Oy, agbaing ka man ta. Pangaasim ta saan ka amapan. Nakababaing ka unay. Pangaasim ko ng manan Pasing. Anya? Nakababaing kin ni Mayor. Dagiti impupos mo iti kalabas. Unay kan lakay. Kat, pudno mo ti bagbagak saan aya? No kayat mo ti ayuda, ingka dumawat kini Conrado a Mayor mo nga impupos mo. Salpag ka! Ay na, kunaklaki din no sino ti naka-face mask. Nailasin ka lata, Pasing. Kumusta nga Pasing? Kastoy lata, Mayor. Naimbagman, tay may kaita nga da ayuda. Wen Mayor. Na, ikan ka iti ayuda. Waray di manon kanyak ti impupos mo idi sakbay ti eleksyon. Ha? Ited ko da ito ikin ka kastulong ko. Saan ko nga ited da ito tapno ipanagnag ko ken ka at tumultulong nga ka nagiti umili. Ape kasta mo tenti langam. Agkalinduusan ka mo ten, Pasing. Mayor. Marunawak samot din gapoy tibain ko. Anya kalaki din aya. Awan tinas ka na pagbainam. Awatem ka din da ito'y ayudam. Makatulong da ito'y kin ka, Pasing. Anya nga ita, kumare. Uray kalamarunaw itibain. Ha? Naimbag man, tagdalat ta ti ropam nga imay dito Jim. Nga uray ammom iti bagim, nga ado tinararabin mo asan alasaya at kontra iti Mayor alangaba. Unay kan bakla. Gusto kumamutin Alam mo bang nanggigigil ako sa yung babae ka? Ha? Makaparod ka. Iti sakbay ti eleksyon, agka ka na at anapan mo impopos iti Facebook. Ha? Ita, asaan ani Conrado tinangaba ka mayon? Umay ka lang arod mayranrano diti pagsayatan ni warwaras na. Anya nga itatirik na. Ala, gusto kumamutin Naamiris kumutin nagbidutak iti dayjay nga inaramid ko. Namiris nga, tarupam Hasta unay, apa nang ipampanakkel mo ide. Nga iso, ti ibotos mo amayor, dayja Conrado. Naman niya ita. Anya Pasing, ayan niya. Numaminsan ngamin, saanan alaskan nga ipos mo iti Facebook, no sino ti botos mo. Tano saan nga iso ti mga bang, sikat tinang kababay no kwa. Mauawatam ka diti bagbagak. Wen kumare, I promise, saanan maulit dayjay. Ha? Duraban kansan, taplog nakam ka. Anyal lagi, hindi na ya. Bueno papagayam,
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.